Talafalava si mai whaafonga I talafou. Mo moatu mai Amerika ma Iran wa whetadia I lava whai ngā whaamata ua tunu e lua. O ripitia mai le CNN isi whaamata ua Trump o le a whaaleanga I Amerika so se ala lau papa po se power plant no fuanga o malusianga e le tise I teimi uma e oso whaia Iran se vaa e ui atu illustrator Hormuz. Watani mai iai Iran o le au lato woswa ia fo ilasi o manga ma no fuanga tau ele tise dei tūlangi o lo iai pe ao o I se tūlanga whapea. Wata ua maile tua ia e Tehran o Washington I le whaonga o le Pickaxe Mountain e whaapasese I nisi o ana oswa inga I le rumanai. O le no fuanga leo lo msarumia iei so tanga I le porkarame niukiria Iran. O nei fita Amerika to whana maari riu le taua, le ana awa iane iei Trump I le teimina ave sea mai iei o lātou tino maari riu mō Amerika. A wa whaeroa mai fo I le malo Britania, wa ave sea le tu mau mai mō le teiminei, lana au whai ngā ruenga I Iran o na o tūlanga taule puipuinga ma le saunga le mō. O le polenu o le Ioni Yoka I Amerika e swafa ia Soran Mamdani, le sa ia fola I le temi wasola o le a ia pueina le pāle mia o Israel o Benjamin Netanyahu, pe ato e asia si atu I New Zealand I New Yoka, wa ia to e whaero mai nei I le video I lunga o le social media, wa le mawhaiona ia whaatino le tūlanga, a wa ia wala au I leo Amerika, ia ngā io ia tusa ma polo inga al whaamsinonga whaavau malo mo sori ngā tūla fono, le International Criminal Court po le ICC, ma pueina le pāre mio Israelu ona o sori ngā tūla fono taua e peo na whetaua ina. O le tūlanga o lo iai a whai e tū vai Netanyahu I se atunu o lo avea masui o le ICC po le whaamsinonga lea e ma whaiona pueinai o ia ma tu atu le whaamsinonga, pei tai o Amerika e le o se sui o le ICC. Hoi mai Trump I le mata upu lea e reise au wala po o se whainga e ma whaiona pueinai Netanyahu pe amalanga atu I Amerika. Ta ua Trump I le BBC, o Netanyahu o lo tau whaasanga I a Iran, le atunu no lato whasi o tia talua nei, ne si dia I le 52 afe o tangata o le atunu una te te I a I la tau. Ma ua tele tausanga ua tuana ai, sa o lato whasi o tia I fita a Amerika maisi. Ina ua siringia le autu stara le ampasa o Israelu I le malo o fatasi o Danny Danon, I le mata upule nei, na ia sauno ai I a Mamdani, o ia na whiriwhiria au auna I tangata New Yorka, a ele o le unai mai o fuafuanga a le Hamas. I Venezuela, o le whaamasinonga o le presidente sa iei taluai, o Venezuela o Nicolas Maduro, malona to o lua o Siria Flores, o whaatulanga nei mo lasa mua yuni lua whelua fitu, pe ona whaia iei le whaai unga le whaamasinonga le vasa nei. O Maduro na pu e mai vai ngā aua Amerika mai lo la whale le laumua o Venezuela o Caracas, ma ave nei lo I New York e tali mō rianga taua o penga ma fuala au whasaina le olo o la te te pe iai. O lo fina wane le lo ia Maduro, o lo iai le puipuinga o le sovereign immunity, mo ta itai o tunu e le te tawaiona ave lumo le whamsinonga. Whaeroa le BBC sa ia se au te te whaasanga ia Amerika I whafo mai o le potu whaamasino I le sonanafi, a o tu ina ane le polo inga le whaamsinonga, mō le aso le a whaataunu wai le whaamsinonga o Maduro malona to lua. Waisi fo I te te le lava no whanga o tangata Venezuela lava, na tau te lango le whaasalaino Maduro, whamai a la tau o Maduro, o sa tangata solitu la fono ua whaaleanga ina atoa lo lato watunu o Venezuela. Australia, e te lea onga o lo o awhia I Victoria le vasa nei, ona o solo te te a whaia onga, o lo whanga solo le stete lea o Victoria. Ona mta upu lawa I tutongi o lo whatatau iei te te, e whato ato ea e atu le whanau mole nei kua ta fau. Pe amale a whionu se lawa onga whalau I tele public schools, wa leini wasenga I le so ona o le nei fuafuanga, a wa fautue nai mātua tau fi whanau I whale pe ama whai. O lungo le social media wa whaeroa I le presidente o le uni a onga, le Australian Education Union, e le whai ngā ruenga sui o le uni le so, ma o lātou te ena le ofona tu wane le malo mo le si itanga o te tongi, luas fulvalu te si maltoru pasene I te tonu o le whātou sanga. Whai mai le presidente Justin Malali, pe ona ripatia le 9 News, a mana na o le seto Victoria se tūlanga le leita wa o onga, e mana o mia launa o lātou whaatupe le lei au o nanga ma whai tutongi tala whea ngai mo whai a onga.
Wa mai ia e whaingo whiara lātou whi au e whia tu ina le sete wha atupe wha le leia o onga. O le pālota na whaia le iunia whaia onga le si itanga na ufuane e whāsul walu tesi ma le walu sulua pasene o whaia onga na o lātou talia ina leofo ai lima su tasi tesi ma le tasi walu pasene sa o lātou te ena ma whaatino ai lua masolo te ele so. Tala mulmulu mai nauru, wa fola mai ele atunu o nauru lātou fuafuanga e whaatu se ofisa o le lātou atunu i Israelu. Liptia le Reida New Zealand whaamtalanga la kāpeneta Vanuatu le pepa whaamtalanga o lātou i o ina le awinato se au malanga i Israelu mo le ilo ino vaenga umai whaatatau le nei fuafuanga. O whaeloa le ripoti o le whaatuina o se ofisa o nauru i Israelu o le awhai ma whaelonga o le whaalau tele ato o pufai le malo ai maise o le murumuri tai le whaalau tele ina o na whainga whaapaanga whaavau malo le langolangoa i le atina o le atinu ma le ngāruru e whaatasi maisi. E leo ta ua le pepa o whaamtalanga me le malo po o whaatonu le aio Israelu o le awhaatu wai le ofisa ai whai maile minister vai whafo le atinu o Gideon Sa'a o Yerusalema. Pai mai le matanga rengo le vai fafo Israelu e ato aila ia nauru le sefulu o ofisa whaapea i Yerusalema o isi atunu o mai Pasifika o lo iai ofisa e au fiai fiti ma Papua e whaelo fo e sa ai le masino Januari pe ona ta ua le ripoti o le tausanga nei o le atatala i fo i ma le ofisa o Samoa i Yerusalema. Tala na le video Samoa mo le nei fo yaso manuia ngā rengo o whenga iai.